swin'wana 10 minutes ntsena ku bela ora ya 12 nhlakani Mintirho me akuhlanganisa ku nga ngisela station xilko nga wakho ikumarela Gauteng eMpumalanga North West Limpopo ekumbe wena ikuma audio streaming ya Munghana Lonene fm.co.za timhaka ti tele swinene timhaka loko se ti tele ti tani timhaka to vula ntsena ku ri nkarhi wa ku mina na wena hi kota ku va hi bula hi twa ku i yini hi ndlela yaleyo timhaka ta Phala-Phala hi ku ya hi advocate Tenga a hi swi tshikeni man a hi swi tshikeni hakuna nchumu swi nge yisi helo hakuna a ku tiveki na ku mala muni leswaku a hi voniwangi hi munhu hakuna loyi hi leswaku swi le ku tikeni Ngwabiri yini makayela le ka 0860002543 hi ndlela yaleyo kasi yivona mhaka loko hi kha hi lulamisana ngonoko lowuwani un'wana i ri ka mina i ri khalanga loko ku ve swa tshikiwa ku ve vanhu va tikomba va kha va vilelela ku a swi fana swi nga tshikiwi hikokwalaho ka yini va nga vileleli mintlhontlho leyi timali leti swi tivekaka ku a ti vulavuriwile ka vusasa hiku a ti ri ka muxaka lowu wo fana na walowu loko ku vulavuriwa le ka state capture commission swi va leswi van'wana va vutisaka hikokwalaho ka yini ku nga tirhisiwi matimba yo fana na lawo ku va ku langutiwa timhaka totoloto ke se hi ta twa n'wina hina hi la ku twa n'wina hi ta lava na mutivi wa nawu va ta hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa kwala ka 0860002543 va ANC Youth League ve le ku macheni ka match lowu fananisiwaka kotle na wa lembe ra 2011 se va hi komba ku vele ku ndleni swin'we ko talatala va hleketela ku va ta vona mimbuyelo yo hambana hela hi nga kona hiku loko ku ri ku swindliwini 2013 ku nga ndleki nchumu namuntlha i ncini xi ndlaku ku va ku tandleka swin'wana nchumu swo fana swi nga ndliwa hi va malume va lava va Khosato na vo va ndle sweswi va ku va yi ka strike hi Mvula ku ndleke yini a hi cinceni maendlelo kumbe xana a hi tivi hi ta twa n'wina 0860002543 mali lava va hehliwaka hi timhaka ta a ni tivi ku gaceni vo vuyana mali lava va hehliwaka hi timhaka ta ku dlaya kumbe ku tsarisa vanhu va kota ku va dlaya ivi va kuma timali ta mindzindzakhombo a va ye khoto namuntlha se na vito ra vo se ha ri tiva i mani ho tiva ku i mani va ta se a ku ri sejini loyi a nga le ku xi landzeleleni kahle xitori lexi i muteki wa mahungu wa nhlangano wa wa Afrika-Dzonga Pimani Baloyi i vo va nge le ku xi landzeleleni va ta hi byela ku tolo swi sungule kwihi namuntlha swi fikise ku yini la swi nga koho i va mani lava nge le ku tirheni hi matimba ku vona ku va na ku humelela ko tani na koho matimu ya ri yini kambe hi sungula ni tsutsumela nakambe le a Peter Mukava hi tlhelela le ku nga na Zidle Khaya ugaje ndlofu Kesile Swaraphet ni taka hina nakambe haleni a Peter Mukava Stadium tanila ni nga kombisa eka minutes tintsongo leta ku ndza ku leswaku ni na premier wa xifundzankulu xa Limpopo i dokodela Phophi Ramathuba lava va nga rhangela kumbe xani ku va kwala ka ntirho wa siku ra namuntlha ku ta hi hlamusela na vo hi xitalo leswaku makungu lama na phase 5 leyi yi simekiwaka ka siku ra namuntlha ya tirhisa ku yini ku ya mahlweni premier na mamukela ka Munghana Lonene FM insekani na ka vayingiseri hinkwavo hi khetsa na nkarhi premier mi hila eka siku ra namuntlha la Peter Mukava Stadium ku va karhi ku endleka yini ku tele vanhu namuntlha lava tirhaka PWP va ta endla yini va rhandza ku va ta endla yini hi lembe ra 2004 president wa tolo ku ri president Abombeki va launche program leyi ya PWP lembe leriwani a yi heta 20 years hi April president Cyril Ramaphosa va launche phase 5 ya yona se na hina namuntlha hi ri xifundzankulu xa Limpopo hi launcha phase 5 ya PWP hi ku launcha phase leyiwani hi lava ku kombisa vaakatiko na ku mu dyondzisa ku ri mi twisisa nkoka ya PWP ku ri PWP a ku ri na vuhlobo byo tala ku hlupheka ku tele la a xifundzankulu xa hina i matikoxikaya yo tala a ku na mintirho a ku na ti-factory vanhu va hina a va na ti-skills a va koti ku twisisa a va na ti-business nga endla njhani mabindzu wa vona so PWP hi yona yi kota ku hi pfuna ku ri vanhu va kota ku pfuna ni tlile a ni vulavula na nga tatana Munyali wa le a college Chavani a Hanesengani sweswiwani hi n'wi dyondzise ku welda
through EPWP namuntlha I kote ku thola vanhu va 10 vantshwa va 10 se a yi train vanhu ku ri va tirhela mpfuno va kota na ku tirhela ti-private sector va tirha tindhawu to hambanahambana se namuntlha hi tsakela siku leri na ku ri vanhu lava hinkwawo mitini ya vona va kota ku xava xinkwa loko a ku nga ri na EPWP a va nga ta swi kota ku xava xinkwa se ha kota ku xava xinkwa mara hi ku swi nga heleli kwalaha ntsena a hi tirhisi EPWP ku va a stop gap ku ri swi kota ku pfuna vanhu va kota ku kuma skills mara ka process ya ku va kumela ti-permanent jobs ka loko hi vulavula hi malembe ya 20 ku ve kha ku cinca yini kusukela le ndzhaku ku ta fika sweswi la ka program leya EPWP ya improve because ni ta tsundzuka ku loko yi sungula EPWP a yi ri ya public act ku van'wani va tirha ku tsematsemelela laha mapatwini sweswiwani yi na vanhu va ti-IT profession yin'wana na yin'wana ha kota to tala ti-profession ha kota ku ri hi va nyiketa space sa ku pfuna ku ti dyondzisa mintirho so a hi va ku tlina ntsena a hi va ku endla mapatu ntsena I ti-department hinkwato se sweswiwani whether I agriculture yi na vona whether I ndzawulo ya rihanyo whether I education hi sweswo swi nga cinca na ku sweswiwani a yi focus ka ku yi nyiketa vanhu mintirho kumbe ti-job opportunities ntsena yi focus na ka ti-skills development. Okay. All right. Hi sweswo ke leswi nga burisanisa xiswona na Dr. Phophi Ramathuba hi ndlela yale khalang ta vuya ka n'wina a studio 2A. Khazelo swinene zidli khaya I va xaveta premier I va byela ku hayi hikwala ngano va kha va ku khalanga va kwihi no ya khesa swinene zidli khaya kese inkomo egatsheni indlovu izidla ikhaya ayibulana yena nhlekani lo kusukela Peter Mkaba Stadium nteri la kubula hi langutanyana katsongo ka timhaka leti ta Phorisa leria ku nga vulavuriwa ngopfu mahungweni kusukusela tolo leri namuntlha ri nga ya akhota hi amukeleni muteki wa mahungu wa nhlangano wa wa Afrika-Dzonga se Pimani Baloyi hi twa ku va ri yini bona kusukusela tolo a ni swi tivi va va lo byeriwa ku na mindzuku ya ku khomeni mita kumbe ku endla ka yini kumbe xana sweswa hi vulavule hi swona I xihundla xa votani hi vatirhi hi ndlela yaleyo kama hi sunguleni la Pimani I nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM I nhlekani khalanga na vayingiseri va Munghana Lonene no I khensa swinene Pimani loko mi tinike nkarhi wa ku vulavula na hina eka mixolo tolo a mi teukerile hala sinwa varhwana kumbe xana hi sunguleni kwalana a ku ndleka yini swi sungurise ku yini tola hi tebukerile khalanga sinovarwana ku ve siku ro leha swinene la hi nga suka nampundzu hi sike na xipano xa maphorisa ku sikesa lapo lokwani hi hlangane hi 5 ya nampundzu timovha ti landzelelana ti kongome kwele sinovarwana maphorisa a ku ri ntirho lowu a va wu plani ku sikesa khale na khale ku ya hi maphorisa ku na va ri ka va lavisisa nandzu lowu se tolo a va swi tiva leswaku loko phorisa leriya ri nghena ntirhweni mindzuku a tirha shift ya nampundzu va nghena hi 7 na nampundzu a va lava ku loko ba 7 va va fikini ku va ku yisiwa operation leyi nga humelela tolo emahlweni khala nga ku ri operation la ri well planned ku rhambiwe na vateki va mahungu vo sika ka swi ka ti broadcaster to hambanahambana and swi tikombe nga ku ntirho lowu va wu kotile ku endle leswi va planise swona hi ku manana Rachel Kunutu loyi ku nga sergeant exitichini xa maphorisa xa na varwana a tikomba a nga swi tivi a chuwile swinene loko ntawo wa maphorisa lo a wu rhangele hi mahlweni hi Captain Keshi Mavonda mi ta va tsundzuka Captain Mavonda a va rhangele vulavisisi loko khomiwa phorisa rin'wana Rosemary Ndlovu ma tsundzuka kahle xitori xa Rosemary Ndlovu so ku ya hi leswi va swi vulaka maphorisa ve about 2 years ago va sungule ku vona swin'wana swi nga fambi kahle ka ti-account ta phorisa ku tumela loko va sungula ku languta va vona ingaku ku na ti-community members leti tatu ingaku ti le ku loveni swi nga twisiseki ku humelela yini laha a ku nga khomiwi munhu vulavisisa byi nga komi nchumu se va nghenisa Captain Mavonza lava vulaka ku Captain Mavonza va ve va tshama hansi va kuma ti-bank statement va kuma ku himpela ku na mali yo tlula 10 million ya ti-insurance policy kun'we a ku ri ti-life cover tin'we ku ri ti-accidental cover tin'we ku ri ti-funeral cover ta ti-community members hi swa swi vava ngopfu khalanga hikuva ku ri vanhu lava va ya xitichini va fika va kumbexana va lava ku pfuniwa hi 1 kumbe 2 ivi se ni manana ku tumela ku ya hi maphorisa sweswi va teka vuxokoxoko bya vona kumbe copy ya pasi kumbe xin'wani va tsarisa life cover kumbe va tsarisa accidental
medical cover ibe se loko se va ri leswi va swindlisa swona hi ku ani mahleketa loko heta ku tsarisa ku fanele ku va na ti-premium leti tekiwaka ka account yo karhi a va vitana vanhu lava ya xitichini xa maphorisa fika va nyika maphepha ku sayina la kasi a va nga swi tivi ku ri u sayina ku i tiyisisa polisi liya ibe se mali va hamba va rhumela mali n'hweti na n'hweti ana va swi tiva ku premium i mali muni va rhumela ka account ya munhu luyani tipolisi ti ya mahlweni ti koka so i vulavisisi lebyi Captain Mabundza va nga byi endla ku sukela for more than 2 years va ka va lavisisa va tirhisana na ti-bank na ti-insurance company laha va nga ku hetelela va kumeka ku ve na 10 million leyi nga nghena ka account ya phorisa leri loyi ku va languta kunene swa tikomba ku hinde 10 million mavokweni ya vona loko mi ta twisisa tolo no loko hi heta ku va heta ku khomiwa ku va ku ri hi restricted as media loko munhu a nga se tivonakarisa emahlweni ka khoto va n'wi charger officially a mi fanelangi ku lava ku nyika vuxokoxoko bya ku i mani wa ka mani kambe hikuva vanhu va n'wi tiva a tirha ka community liya va hi kombini na yindlu ya yena u na yindlu ya double story endhawini liyani ya le Sinavarana i na timovha leti ti katsaku Range Rover na tin'wanyani ene loko hi twisisa vuxokoxoko mara vuxokoxoko lebyi nga ta tiyisisiwa ekhoto loko a apply bail vhiki leri taku i ku i nga ku nuna wa yena ko va mudyondzisi loko hi languta salary ya phorisa na ya mudyondzisi loko mi languta kaya ra vona na property ya vona a swi kotlani kahle so mara i vuxokoxoko lebyi tanihi vateki va mahungu va SABC ku sweswi hi tiva mavito ya vona hi nga inana hi ta ve hi endzele muganga luwa ku lava ku twisisa ku hi mpela mali leyi ya tikomba na mara loko va langutisa eka tolo a va tikomba va nga swi tivi ku ingaku kumele ku na vulavisisi byi nge ku ndliweni vona hi ku mi ta twisisa khalanga a swi fani na swa mani Rosemary laha a ku ri cousin ya vona kumbe xaka ra vona a wu ta okay why maxaka we ya ri ku feni why u ri na mali so a ku va vanhu nje lava a va lova a wu nga ta swi kota ku swi hlanganisa na vona ene ma swi twisa va ze va ku 6 so swi tikomba ingaku a va ta ya mahlweni va hanya vutomi leswi a va nga swi voni na vona ku vele ku lavisisiweni a va nga swi voni leswaku ku na vanhu lava nga va veka tihlo va langutisa xiyimo lexa vona so i xiyimo lexi tanihi vateki va mahungu namuntlha hi kote ku burisana na Ntsako wa loyi va hleketelelaku leswaku i victim ya mani lava yo sungula loyi a nga dlayiwa hi 2019 ku ya hi family va ri loko a heta ku lova boti loyi va ri Sydney vito ra yena u lovile ku heta 2 weeks va ri ka va n'wi lava va nga n'wi kumi after 2 weeks ku vuya ku kumeka ntsumbu wakwe loko wu kumeka Rachel va tlhe va ku sesi Rachel loko va n'wi vula a ti tshuneta ka vona a ku hayi mina phela munhu loyi a ku ri papa n'wana wa mehe ni n'wi tsarisini ka tipolisi so mi nga vileli ni ta n'wi lahla ni ta n'wi pfulela na ribye leswi ve swi va chuhisa ku twa ku n'wana loya i n'wana wa voho loko se a lovile Sydney hi ku a va nga tivi nchumu hi swona mara va ve va n'wi tshika a teka vutihlamuleri bya nkosi hinkwawo a pfula na maribye mara se va twe va chuha swinene hi ku kusukesa 2019 yaliya va hanya na yena sesi Rachel ku ri munhu loyi va n'wi tshembaka se va twe ku vava ngopfu ku va swi kumeka ku ri one of the murder charges yi related to rifu ra yena Sydney se swi vula ku sweswiwani ka lava va ntsiwa hi vulavula hi voho va hi hleketeleriwa ku va nga va khumbekini se n'we tanihi vateki va mahungu n'we tanihi muteki wa mahungu wa nhlangano wa vahaxi se Pimani mi swi kotile ku fananisa nomboro na munhu namuntlha hi kote ku fananisa nomboro kambe mi ta tiva khalanga loko vayingiseri na vavoni va hina va ka va hi vona ka television va tlhe va hi contacta na un'wana Ntsako wo ni rhumerile message ka Facebook va nyike tinambara ta vona ta va endzela kwala vhikini va ri yena loyi yena u dlayiwe yena ingaku yena wo hetelela ku dlayiwa va ri yena ntsumbu wa yena wo kumeke endzeni ka dustbin so a hi se kuma vuxokoxoko byi hetisisini ku swi nga va swi ndlise ku yini mara i vanhu va 6 lava hi hlwaku ku va va dlayile ku ya hi NPA hi ku hi vutisile ku mitwi ingaku a nga va a xave vanhu a va dlaya kumbe a va dlayi hi yexe na NPA va ri i murder and i premeditated murder leswi vula ku ri i kunguhate ku dlaya so ku ya hi vona a ngo lo rhuma vanhu a ngo lo xava vanhu u nghenelerile ka ku vona ku vanhu lava va dlayiwile mara khalanga lexi kulukumba lexi va va ku tlula swilo hinkwaswo xitori lexi i ku ti-victim ta yena a tikomba a ti hlawula hi vukheta hinkwavo a va ri na vutsoniwa byo karhi ku nga va ku ri bya miehleketo kumbe bya physical hi ku ya hi Ntsako wa Sydney u vuye a va na epilepsy a ri munhu loyi a nga kula ri kahle a va na epilepsy a vuya a tsandzeka ku famba a tsandzeka ku vulavula a tsandzeka ku endla nchumu so swi tikomba ingaku va ri i sungule ku ti tshuneta na yehe andzhaka loko a ve na epilepsy a sungule ku va munhu loyi a tsanela ku ti endlela swilo so loko ku ya hi maphorisa va ri ingaku hinkwavo ka vanhu lava i vanhu lava va ri na vutsoniwa byo karhi lava va ti tshuneta ka yena hi ku lava ku pfuniwa tanihileswi a nga phorisa
se ami yi khoto namuntlha very in khoto ekhoto namuntlha a ku ri a wu ti vonakarisa ekhoto ro sungula laha Nandzu nga hindziseriwa emahlweni u ta apply for bail vhiki leri taka hi Ravuntlhanu kambe va NPA va ri vona va tiyimisele ku va ta kanetana na xikombelo xa yena xa bail hi mhaka ku hi vona Nandzu lo i wukulu ene a nga disturb ti investigations ta vo kambe hi kote no vulavula na muyimeri wakwe wa nawu tatana Moses Manthata va vula ku ya hi vona va ta apply for bail and va tshemba leswaku va ta ntshunxiwa hi bail ku ya hi vona a nge pfuki a plead guilty ka mhaka leyi hi ku a nga tivi nchumu ku ya hi vona state yo n'wi hehla ene a ku na vumbhoni bya swihehlo leswi hinkwaswo se loko suka sweswiwani i tlhelele a khotweni kwala a tirha koho kumbe ku endleka i mani loyi a nga na vana ni twa mi kha mi ta mukhalabye wa koho ku nga mudyondzisi ni tshemba na vose swa va khumba vana mani ku ya hi vuxokoxoko lebyi hi nga na byona i mani lava nga na vana vambirhi loyi ku ya hi va family leyi ya Sydney va nge wo sungula i vula ku i n'wana wa Sydney na wa vumbirhi wa mukhalabye wa vona va tshamaku na voho sweswiwa kambe loko hi vulavula hi timhaka ta xitokisi lexi va nga vekiwa ka xona loko va khomiwile ku sukesa tolo loko va khomiwa Mani Kutumela va yisiwe seni xa maphorisa xe le Polokwane va vula ku a va lavi na phorisa na rin'we ri le Sinavarana ri nghenelele ka Nandzu lowu va nge n'wi veki endhawini leyi a nga ta va a hlayisiwa hi vona laha ku nga ta ku ri vona va nghenelela hi ndlela yi kumbe ku va va nghenelela ne le ka vulavisisi so u tlhelele xitokisini xe le Polokwane xe le police station ya le Polokwane vulavisisi hinkwabyo ni mi byerini ku byi rhangeriwe hi Captain Keshi Mavunda kambe valavisisi van'wani i vanhu lava va kumekaku a tiofisini ta SAPS te le Polokwane ku hava na munhu na wun'we leswi no varana a nghenelelaku eka case leyi a hetseleni ku na xikombiso swa ku nga va kha ku lavisisiwa yini ku ya mahlweni kumbe ku lavisisiwa swivangelo swa mafu swa lava nga hundza ku endleka yini ku lavisisiwa swivangelo swa mafu swa lava nga hundza mara ehenhla ka sweswo ku ta va na vanhu van'wani ku ya NPA ka ha ta khomiwa vanhu vo tala lava va katsa vanhu lava a va n'wi pfuna ku va a pfula ti-case leti ti-policy letiwani including vanhu van'wani lava kumbexani va nga va company ta ti-insurance na ti-bank mara na vanhu lava nga n'wi pfuna hi ku ya hi vuxokoxoko lebyi nga kona ingaku loko mali leyi a yi kuma a yi transferiwa ka ti-akhawunti to hambanahambana se swi tikomba ingaku na vanhu lava a tirha na vona eku dlayeni ka vanhu lava se ku ya hi maphorisa ka vulavisisi byi ya mahlweni ku ta khomiwa vanhu vo tala loko ku yiwe mahlweni teko mahungu Pimani Baloyi mi le ku tirheni swa mina yana ni mahlweni mi yimela ha tsaka swinene ni vona video yin'wana yi kha yi ku sakana can you hear me mi voni khalanga swa tikanyana ku haxa mahungu live hi ku i fanele i va i ri phone-ini i ka i vulavula na munhu so nkarhi lowu hi fanele hi ya ka morning live mara swi kumeka ku i break ya morning live so se hi ka hi vulavula hi phone a ku ri nkarhi lowu Captain Mavunda a va haka tinsimbi eka Manana Kutumelo se SABC a yi lava ku swi broadcaster live mara a swi kumeka ku morning live yi le breaking so hi ka hi vulavurisana na mehe ni yi vonile le ku trendeni ka TikTok khalanga se Pimani famani mi tirhela cancer swinene ha tinyungubyisa hi n'wina se swami inkomo se sweswo mingisero Munghana Lonene FM teko mahungu wa nhlangano vuhaxi wa Afrika-Dzonga se Pimani Baloyi lava va nga vo va nga henhla ka xitori lexi vulavulaka hi xoho ka nhlekani lowu tshemba ku na n'we mina n'wangulu kambe timhaka leta Phala-Phala loko va ku a va ha tengisi kahle kahle veri yini lava tivaka nawu va ta hi byela sweswo ku ya mahlweni va ANC Youth League na vo ve le ku machini na tin'wana timhaka u nga va ku ri na tona kwala u nga yingisela u ri kona eka nhlekani lowu a ni rivele ku byela na muhumelerisi ni kume hungu la kusuka ka ndhawu ya rihanyo Limpopo hi nomo wa tatana ni Shikwambana va ngeri va tiyimiserile ku angula ka mhaka ya ti-ambulance ta leti ku nga vuriwaka ku ti-ambulance ti kumeka thoya ndowu veri va tiyimiserile ku angula loko mo va mi ri na nkarhi n'we vinyi va nkarhi mi nga va nghenisa nkarhi wun'wana na wun'wana kambe hambiswiritano a hi tweni ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va ya yimise ku yini ivi kusuka kwalano ni ta teka ya ka mutivi wa nawu mutivi wa nawu ta va na vo le ntsungeni se ta teka riqingho ra n'we hi twa kumbe ri yini n'wina hi timhaka ta xiboho xa NPA xa ku swa Phala-Phala a hi swi tshikeni na timhaka ti khumbaka surgeon lavawani surgeon Richard
ava ngo va constable lava ri surgeon se swi vula ku swa muholo swi tlakukile kambe a yi tali mali va ka hina n'wina mi ri yini hi le ka 0860002543 nteba ku tinqingho ta hina ti twala kahle nomuhla sweswi ni nga mi tshembisa ku ve le ku tirhaneni naswona ku lava ku vona ku hi twala kahle kambe hi twini ku mahungu ya misava awara ya n'we ya ta va yimisekweni nhlekani andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula ni tirha-tirhenyana na hi misava ya katsongo kwele so la nga fika ni hlamarisa ko hi loko a sungula a hisekela tikereke ta vayisa lava va ku suka le Zimbabwe ku gqoka swa ku basa lavaya se a va hlongola ku va endle tikereke hala na hala Mukoveni swi ku yini va suka makaya vo a va endli swilo leswi vayisa lavaya van'wani va vo a va hanyi laha se swi nga endleka kuma leswaku va mi endle swin'wana ku a hlangana nhloko so na talenti ya kupfunana ya kona mi veka njhani yaleyo mhaka ra vayisa lavaya loko u vona fo ya vo wun'we nga hanyi laha ka vo vayisa lavaya va koho loko ya laha vo thembisa laha swikovanini va endle maribye ya ku basa laha va khongela va ri voxe vayisa i fike laha va hlongola ku le Zimbabwe why va nga endli leswiya i va tekela makhastama la nga sungula ku yimoxa koho se a hetelela a landza Major 1 le gedeni leyi se ni swi vona se ku hela ka sweswinyana andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula ile ka mgana lona FM akomba ndlela aya shiki kona giyani n'wana khani vutsa ku mile giyana le giyani kwa shala twik suka la Polokwane kambe ke ku ve na ngozi yin'wana yi nga koxa vutomi bya vana va xikolo ba ku vuriwa ku vana va xikolo hikokwalaho ka ku va ku voniwe ku a va mbale ti-uniform va ku tlula kolome vanhu kahle kahle i nhungu loko ni nga hoxisi se loko va ku koxiwa vutomi byebyo kwale N2 la ku nga hetela ku humelela ngozi leyi nga khumba movha ya Avanza na lori lexi xi ni twisaka ku va vana ku tlula na mpimo na swi twa ku ku lahleke vutomi la bya vanhu vo tala i xo sungula xa vumbirhi ku hehliwa ku muchayeri a ku ri n'wana wa 18 wa malembe sa swi tivi ku a ri na license na hinkwavo ku ri vana lava ku vuri xa vunharhu ku vuliwa ku kumbexana a va huma a phatini ya yini ku endleka yini kambe a swi tiveka swa ha ri ku lavisisiweni mhaka leyi lavaka ku hi vulavula hi yona yin'wana ka mhaka yeleyo i timhaka ta ku laha ku nga wa lori nako ku na munhu a nga lova vanhu ve le ku ngheneni ve le ku secheni ku kumbexana ku nga ku sale mawayawaya laha ndzeni ka lori na sweswi kumbexana swi nga rhwariwa i va ka yini loko mi fika ka xiyimo xa ku mi nga ha chavi ku la ku fiwile mi la ku teka timali mi la ku teka sweswi nga salela mi va mi tshembe yini vumunhu byi ye kwihi va ka yini yi va ni byele yo mhaka va ku ha xihundla la misava ya ba munhu hi tindlela tihi kumbe tihi i nga endla xin'wana na xin'wana i khi nga voniwi i khi nga tiveki ni soko na vamhani Rosemary na vamhani Rachel a va nga swi tivi masivo ku va ta voniwa mara swi le ku vona keni swi le ku humeni na nkulukumba loyi a nga ya khoto a hehliwa ku hi timhaka ta ku i hoxe xandla ka ku dlawa ka vanhu lava va 18 a lusikisiki ene a hume hi parole i kumekini hi mhaka ya ku misava ya ba vakulukumba lava nga le ku tengeni hi timhaka ta Senzo Meyiwa va kumekile ku misava ya ba xibamu lexiya xi nga teka vutomi hi yo mhaka n'we mi pfaka mi kuma swibamu swa mixaxaxa swin'wana mi helela mi va na tinghozi hi mhaka ku xibamu xexi loyi xi nga n'wi dlaya kumbe sweswo swi lava ku ri hiseta xi ta za xi huma a kona va ka yini a hi tirhandeni kambe hi twaneni ku n'we mi ri yini hi le ka 0860002543 wo sungula hi loyi nhlekani Butford. Hey. Mandazi la Zandi. Ndakhuluma ile Phala-Phala. Mintirho. Ile Phala-Phala Butford ayithikeni ya. Akuna la ngata yakona tijela nkarhi. Sakita etela yela moyeni. Ayelela moyeni ani va vurile va teke xiboho phela sweswi ku veri ha va tengisi hi ku nge vi na vumbhoni se leyo helela moyeni mbula yini n'we
nhlayo yeli ya phela se ya batlhaiseka so inge akuna la ngata ya kona ita ile take iwina yeli bona banga ikhoma vele bini ba fi se me kuona kama ndibona ku yingo ikhika ibona ka ibona swin'wana nemetweni imali ya nyonga la 0860002543 hey ngarano switiva ku vala ku rungula a endli swo nongonoko lowu xikongomelo xa wena ku duma di nongonoko ku vulavula timhaka to vulavula hi leswi hi tirhaka swo ka nongonoko lowu se mi sungula vula ta ku ma yini swi ku ku hi onhela nongonoko n'wina hina hi tirhisiwa sweswo hina hi tirha ku la ku twa ku mi khometi timhaka ku fana na loyi a hi tweneni loyi nhlekani nhlekani Muhasi muyingiseri awopoyiliwa rona awopoyiliwa rona man ntona tolo ka ti-voice note swi vheta swi hi khumba hinkwenu swi hi hoxa kwalaha ka dipoto din'we yo mara ni lava ku khensa nkulukumba loyi captain Kexi Mabunda emulavisisi loyi loko a ku i lavisisa swo karhi a kota ku boxeketa tiko hinkwaro kumbe na misava a swi tiva leswi nga humelela Rosemary lava va nga jele sweswi i mhaka ya ku va nkulukumba luya a tiyimiserini swi tikomba yena speciality xa yena ku ri timhaka ta ku lavisa timhaka ta commercial crime ngopfungopfu ka insurance fraud so ni n'wi yimisela titihu ta tikhozi ti ri timbirhi leswi hi swi vona ku vanhu lava kha va swi endla lava va swi endlaku swo kumeka va kha va tsarisa vanhu hi xikongomelo xa la ku vuyeriwa a swi humelela ka xiphorisa ntsena unfortunately hi swi vona sweswi swi khumbe maphorisa mambirhi na mhani lava va nga kona hala North West hinkwavo i vanhu va xisati this thing cut across the board muhaxi swi angarile vanhu hinkwavo ku hambanahambana ka vona swi ya hi munhu ku mapfalo ma yena i kota ku ma controller hi ndlela yihi hi mhaka ku loko ni langute kahle va kona na vanhu van'wana va nga ri kona aka ntirho lowu wa xiphorisa lava va tsarisaka vanhu hi xikongomelo xo la ku vuyeriwa ku nga va hi timhaka ta funeral cover life cover accidental cover na swin'wana na swin'wana sweswi Pimani va kha va swi hlamusela so laha hi fanele hi swi vona ku loko ku ri na munhu wo kumbexana ku ri na valavisisi vo karhi a xiphoriseni lava va tinyiketelaka va swi kota ku phoxeketa ena na pfumela mina ku a nge poni sesi luya sesi Rosemary a nga ponangi mhani luya a nga kona hala North West na yena a nge poni la a nga kona hi mhaka ku nkulukumba loyi wa tikomba ku he goes into the deep end ya investigation ya yena wa ya tibanke yi endla hinkwaswo ti-forensic investigation leti ti fanelaka ku conductiwa kumbe ku landzeleriwa leswaku a kota ku boxeketa eka ntirho lowu endlaka so Afrika-Dzonga ni vulavula kona hi mhaka ku ni tshama kona ku na khombo ra ku na vanhu lava va tsarisaka vanhu va tsarisaka ku loko munhu loyi a nga n'wi tsarisa a lova a hundza misaveni a kota ku vuyeliwa makuma munhu a tsaka loko un'wana a lova loyi a nga n'wi tsarisa hi mhaka ku wa swi tiva ku i ta hoxa ti-tiles kumbe i ta hoxa mabavhu andleni kumbe i ta endla leswi na leswiya so sweswo swi angarhelile hinkwako hi muhaxi so yes xikulukumba i timhaka ta ku i sala i ri njhani loko i kuma mali yi tala a bank xa mukavanyata ni khensile swinene makwavo la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona 0860002543 nongona ku Afrika Wa Vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ya amukeleni n'wana muyingiseri hi loyi nhlekani DP minjhani hi pfukile papa minjhani hi pfukile a khensa mina ni la khoma ka leyi ya ti-meta for money ne so swilo swi le ku humeleleni swinene mina ni tirha ka line ya ti-insurance swa humelela swinene vanhu va khaviwa ka ti-insurance ku nga ri na vuxaka xikarhi ka mukhavi na mufi so leswi vulaka ku ri sweswiwani na swi kota ku munhu a teka cover a thumba ID kumbe a yiva ID kwalomu a yi kumaka kona so sometimes kuma ka ti-area tin'wanyana loko munhu o va lovile ID liya a yi khanseriwi kumbe loko ri liya ID book a yi stempiwi stempe lexiyani xo tsariwa ku deceased loko ri smart card a xi khanseriwi because smart card xi phanciwa mbova for ku ri xi kota ku va xi khanseriweni xi nga ha koti ku tirhisiwa ku ya mahlweni loko munhu a lovile se kuma ka kun'wanyani
vanhu ava cancel ti-ID letiyani, and then loko munhu i-ID liya ya wela ka mandla ma wrong va insura munhu luyani. Loko se hina hi nghena hi ndla vulavisisi kuma ku mufi yaloyo maybe i munhu loyi a nga lova khale mara i tlha register-iwa kambe a khaviwa, then after waiting period ka claimiwa. So swi humelela ngopfu sweswo and swi big ngopfu ala tindhawu to fana na vo KZN na vo Eastern Cape swa humelela vanhu va le ku dyeni ka mali swinene hi swilo swo fana na sweswo. So swa tsakisa loko hi vona vo Captain Mawunda va karhi va khoma tinsulavoya letiwani, and vanhu vo tala va to khomiwa swinene because i crime leyi nga nyika matimba ka tindhawu to tala. Vanhu va le ku tekeni ka ti-chance, vanhu va le ku tekeni ka ti-advantage ti-ID ta vanhu. So swi vula ku munhu a nga ni tsarisa a tlhaya ni cash kahle nje. Se lexi mina ni ta xi advise ngopfu ka vanhu DP i ku vanhu a hi humeni ka ti-green ID book hi zama ku nghena ka ti-smart card. A swi easy ku forgera smart card, ku forgera green ID book swi olova ngopfu. So mina ni ta suggesta ku ka vanhu va ka hina a hi humeni ka ti-smart card ID, ka ti-green ID book. Loko swi kota hi tlha hi ti hisa yi nga vi kona, nga tikumi u yi veka hansi ka xikhegelo kumbe ka matirasi, because loko ya wela mandeni ma wrong i lovile. kambe leswi mi nge mi tirha ka mindzindzakhombo swi olovisa ku yini ku ni nga fika ni titsarisela ncindani ivi yana n'wi khesha? Ni vula ku yana swi nga endla a swi n'wi khumbi helo handle ka loko no kuma a hi nge o ni rhuma swilo swa ku ya khala nga famba ni photocopela pasi ivi ni vhe ni teka copy liya. Swi olove ku fika kwalano ni nga tsarisa munhu a nga khumbeki yena ni tlhe ni ya vuyeriwa nga swi tivi. DP vanhu ha ha ri na mapfalo swi swa mukhi swi vula sweswiwani ku munhu wa kota ku nghena tirakeni yi wina yiva mawayawaya laha. Vanhu ha ha ri na mapfalo, vanhu hi lava mali, hi lava ku bomba hi mali, ku busy ti-pressure ti tela vuton'wini bya hina sweswiwani ma swi vona. So swa olova vhele ku munhu a teka ID ya n'wina kwala ni mi n'wi rhumini tindhawu famba ni ndlela copy. Va tele loko mo nghena kwala vo bensto va tele vanhu va tindzindzakhombo to hambanahambana va yimayimile va mbele ti-black or ti-black and white vanhu va tele ma swi twisisi. So ene swi endleka swi kuma ku loko vanhu lava va khaviwa ka ti-insurance company to hambana, a hi mani le kuma ku munhu u khaviwe ka insurance company ya yi-one. Se ku va red flag yin'wana yaleyo kuma ku va khaviwe ka ti-insurance to hambana. U se khi hi ndla vulavisisi hi laha hi kotaka ku swi kuma ku ri munhu loyi khaviwe hala na hala na hala na hala ma swi vona. So ku va ku ri na makwanga xikarhi kahle more than anything. Ni mi twile but hi swona Kensi. Inkomo 0860002543 mi nga swi ringeti. Swi ringanele naku swi dyiwa hi vanhu vo fika va teka coco va jika va famba hala tlhelo matitwa timhangu ta ku ve le ku hi tsariseni lomu ka ti-society ta vona va kha va kuma mamiliyoni. Kahle botpet hi vutitseleni huma Phorisa ku hi yo va dyohela yini i ncini lexi hi nga va dyohela xona botpet. Va vutiseni kahle va hi byela botpet hi vutitseleni vona maphorisa hi mi dyohele yini i tupa kusuka ka mningini botpet inkomu. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. 0860002543 na kona ka Afrika Wa Vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela. Un'wana mingiseri hi loyi nhlekani Vaxumi Bali aye papa ta ku pfuka hi titwini a khensa swi tsema nhlana ma tiva loko hi karhi hi vulavula n'hweti ya August hi ti-9 hi vulavula hi vamanana lava nga hi tswala ku vamanana va khome ku tika tanihiloko na mfumo wu tana leswa GBV. Kambe loko mi ta kuma munhu wa xisati xo sungula hala tlhelo a ri munhu wo tirha hi nawu a ni ta vugevenga lebyi byi vulavuriwaka hi byona sweswi swi hi yisa kwihi a ri munhu wa xisati n'wi teka a ri manana na yilowa ka ndlopfu a ri manana. Se ni vona leswi tanihiloko swi vulavuriwa swin'wana swi vurile mapfalo a ya kona vumunhu a byi kona. Ni twe vulavula na hi loko ku tshuka ku va na tinghozi ta movha vana a va yi va pfuna xivumbiwa xa Xikwembu lexi nga laha xi nga manyika a movheni. Va phikizana na ku teka masaka va phikizana na ku teka swo hambanahambana. Ni vula ntetani na mehe hi ti-3 ta September loko movha mi wu vumbuluka a na ha hetangi ni kuma jeke a na ha kumangi nchumu vo fika va teka va ti fambela vanhu lavaya va nga wona a va va languti kumbe ku fonela ambulance.
se manta ko eka case leyiwani tanihileswi yi nga si ya nghena koto yi nga yisiwa ka ti-18 loko manana loyi u kumiwa nandzu va nga n'wi hakerisi xo karhi ni vula fine swi herile swa xiphorisa mara na swi vona laha case leyiwani loko ni yi langutile yi wela ka swilo leswi hi xiphorisa hi swi vitanaka regulation 16 ya 2016 leyi vitanaku gross misconduct i case ya xiyimo xa le henhla ngopfu a hi khale a ku vulavula hi kulukumba John Trope va ku va humesiwile kumbe va impeachiwile hi gross misconduct hi yona leyi nga khoma mani lawa na loko vo tshika va kume fine hikuva tiloyara ta vona va vulavulela nandzu wa vona wu ya tengiwa hi rank yo sungula ka brigadier na general a yi tengiwi ehansi hi ku nandzu lowu va nga hundla lowu wu wela ka swilo leswi hi nge i xixaxameta wa schedule 5 i nandzu wa xiyimo xa le henhla ngopfu ni heta hi ku vula leswi swilo leswi a wu phorisa khale loko hina hi ya ku ngheniwa mitini ku yiwa xikolweni ku yiwa tikerekeni ku yiwa ka vamakhelwani va vutisela ku munhu loyi va nge peluka i munhu wa njhani ene hi kula hi karhi hi tiva vuphorisa lebyi ku ri ku vitaniwa ku fana loko i ri mfundhisi sivara loko mo hlongorisa mali mi hlongorisa mali leyi mi yi hlongorisaka swona loko ya fika le makumu yi kuma ku na ribiribiri leyi yi la jika yi hlongorisa wena se ma a ni ta ku leswi manana lava va nga swindla va yise xiphorisa ehansi mara a hi maphorisa hinkwavo no hlupha ku i munhu wa ka manana loko ni n'wi vona va n'wi teka va susele leswi laha makateni swa xiphorisa ku a famba leswi hi a nga xiswona loko va ku va wu to ya va wu to khomiwa a hi languteleni loko ni vulavula hi beli loko va vulavula hi beli a va nga n'wi nyiki beli loko va n'wi nyika beli leyi loyiwani a nge he vuyi khoto loyi loko a nge he vuyi a no tiyingisela profita nandzu lowu wa xiyimo xa le henhla ngopfu i ta va teka vutomi maphorisa ya talo ya chava ku ya xitokisini ku loko va nga va pfalela vanhu hi va yisa matachi wa swi vona leswi swi humelelaka leyi loko ri wanuna ya matachi kumbe boxburg kumbe Sun City i ri wanuna kumbe i fana na pheta a nga yimeka ya hundzuka mhani tsongo se vanhu a hi hambaneni na swilo swa rintiwo loko mali yi nga ri ya wena a hi ya wena hanya hi leyitsongo i nga na yona inkomu sivaka 100 mara ya leyitsongo nga na yona onge ta yi tali mali leyi ne hi ku loko ku ve ku ze ku va milandi yi ze yi fika 10 million a swi nga koteki ku loko munhu se a kume 2 million nyana a yimanyana no swi a redzi ke ni gina kwala sivara wa mino mapala mi nga na wona ni mi twile loko mi vulavula ku sunguleni Xitsonga xichangani loko hi xi vulavulela kumbe xivuriso kumbe xi vulavulela veri va tshika xo khoma hi voko xe le mbilwini a va tshiki ku hlamula xivutiso xa n'wina 100 sivara 0860002543 na ku ya Afrika Wa Vulavula inka hi timineta hi seba awara yan'we mahungu ya misava na sesi Lilian Hlavangwana suka kwalano hi ta va ya mahlweni very advocate Ntsako Baloyi bako ku nga ri khale ta va hi bulana va ndhawu ya rihanyo Limpopo hi bulana tatana Neil Shikwambana va landzelela mhaka leyi nga vulavuriwa hi Mintirho tolo ku kumshani ku nga va ku ve na mhaka ya ku nhloko ya xikolo va fonile va kuma ku ambulance yi le Thohoyandou se swi vula ku hati ambulance na se la ku twa vona ku va ri yini mhaka yoleyo ka 0860002543 inongona ko Afrika Wa Vulavula eka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ndlela yoleyo swi veka nkaye timinete ntsena ku nga se ba awara ya 12 va vulavulela ndhawu ya rihanyo eLimpopo a hi amukeleni tatana Neil Shikwambana va ri xikwamba xa muti xikwamba kalanga aya khensa swinene Xikwambana khensa swinene loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bulana hina nhlekani lowu tolo ku ve na ni ndhawu le rihanyo ku ve na mhangu leyi nga humelela xikolweni xa ka Makahlule laha a ku laveka swa va xilamulela mhangu hi xihatla kambe ke loko muyingiseri a nghena la i kombisa ku va fonile va byeriwa ku ambulance ku hava yi le Thohoyandou hayi mina hayi khona ku yisiwe ti-ambulance to tala leyi ka-Malamulele ha khale ngopfu kahle xiphiqo i yini sa khensa swinene loko mi tiyimisele ku lata hi pfuna ku twisisa mhaka yaleyo mi nga hi hlamusela njhani tatana Xikwambana okay inkomo haxi ku nyikiwa nkarhi lowu wa ku basisa mhaka leyi mhaka a hi mhaka ku ambulance le Thohoyandou I think xitori lexi ni xi kumile tolo mara ni xi kuma tihafu
a na ha ri sure ku nga ku va ri munhu loyi a lava ambulance u ve clinic sa byeriwa ku a fonela eThando post ambulance le Thando mara a hi mhaka ku ambulance le Thando i mhaka ku hi tirhisa ti-centralized operation center ka ndzawulo so loko u va u ri Vhembe dispatch center ya hina yi Thando so u fonela eThando whether u le Musina kumbe u le Lostrichard kumbe u le Elim kumbe u le ka-Malamulele kumbe u le Pundamarini so u fonela eThando Mopani as well whether u le Giyani kumbe u le Greater Letaba kumbe u le Maruleng kumbe u le yini u fonela ka centralized faneke yi le Tzaneen loko u ri Waterberg yi le Modimolla whether u le Thabazimbi kumbe u le Vilavila sweswo loko u ri Sekhukhune whether u le Philadelphia kumbe Siyabuswa u fonela eJenfest so a hi mhaka ngopfu ya ku ambulance yi va yi yimile u fonelako i mhaka ku vanhu eswitichini minkarhi yin'wana u kuma ti-complaint ta ku ni fonele xitichini kuma ku xitichini nkarhi wun'wana vanhu lava va ri ko va humile nkarhi wun'wana because they are not really expecting the call ta vanhu lava fanele va kombela ti-ambulance as such so loko u fonela exitichini va ku no hi fonela exitichini foni yo ri la examuriwi because nkarhi wun'wana va nga va ti tiva mhaka va tshama lokhala hi nge munhu u tshama kwala ka Malamulele ku sina laha ti-ambulance tirhana kona a fonela xitichi xa ka-Malamulele a ku ni fonela xitichi xa ka-Malamulele foni yo ri la a yi hlamuriwi a hi mhaka ngopfu ya ku foni yo ri la a yi hlamuriwi mhaka ku nkarhi wun'wana u kuma ku vanhu lava va humile mhaka ntirho wa vo a hi ku dispatcha mara loko u fonela ka centralized center va swi tiva ku vanhu lava nga le ka Malamulele va fanele va kombisa ku yini hi connection ya internal communication ya internal loko fonela eDzaneen va swi tiva ku hambi wo va u ri ta Mageva kumbe hambi wo va u ri ePetanenge va fanele va swi endlisa ku yini hi ndlela yeleyo so loko nkarhi wun'wana wo kuma ku hi mhaka ku u tiva ku u fana ni tshama ku fonela Dr. CN u fonela Dr. CN swi nga endleka u kuma ku na ku oloveli ku gada for kasi hi encourage swinene ku vanhu va fonela ka ti-centralized point leti nga vulavula hi tona ma ta swi fana na la leswi va swi vulaka ti-emergency number 112 hi minkarhi yo tala va ri loko u ri na problem u ri ya emergency fonela 112 a swi khathaleki u le Cape Town kumbe u le Durban kumbe u le Joni loko u fonela 112 u lava ku pfuneka either u lava maphorisa kumbe u lava ambulance or lava yini ya directiwa number ya swi koteka ku pfuna kumbe hi ndlela yeleyo swo fana na xiphorisa va ku fonela 08001011 a swi vuli ku loko u ri ka Malamulele u fonela 10111 i hlamuriwe Joni u nge pfuneki hi ndlela yeleyo va nyika xikombiso so hi leswi swi nga xiswona so a ko va mhaka ngopfu ya ku ti-ambulance ti le Thando ti-ambulance ti koho ka Malamulele ti-ambulance ti koho ka Majosi ti-ambulance ti koho Shikwambana se swi vula ku yini la tatani Shikwambana swi vula ku lava va va ku va kha va dispatcha va ri na yona database ya ku komba ku sweswiwani leti tele ka xitichi xa le ka Malamulele ku leti ti nga ku tirheni sweswiwani ti nga huma i 3 swi vula ku ha ri na space xa ku hi nga hoxa yin'we kumbe timbirhi kumbe ku endleka yini va swi kota ku swi vona loko laha ka centralized point va tirha hi swihoxo va kota ku fikelela ku tiva ku u fona u le ka Makhasa for instance kumbe u le Gichamandeni ku xitichi xa le kusuhi le ka Malamulele ene va swi tiva ku loko loko ambulance leti na leti ti nga le kutirheni so va swi kota ku contacta vanhu lavaya va vula ku laveka ambulance mara ni tshame ni hlamusela kwala moyeni siku rin'wana ku swi tlhela swi hi pfuna swinene ka ku loko munhu o va a ri ka o va a ri xikombiso ndhawini ta le tibodareni nyike xikombiso etindhawini ta le tibodareni nyama loko u ri ka N'wamatatana u lava ambulance kwala mi ka N'wamatatana va fika site ya Vhembe mi vuri matlhelo nyana wa walawa ya u kuma ku ambulance ya wena yi fanele nkarhi wun'wana yi suka yi ri Giyani eKempton mara swi kuma ku ambulance yi koho ekusuhi la ka Majosi ene ekusuhi na laha nga fikelelaka kona such things swa tirhisa swa pfuna ku va ku no leyi nga tsoka nkarhi wun'wana ku leti fanekele ta teka suka yi ri Giyani ti-committed ta ha rindzewa mara yi koho yin'wana leyi nga lo yima ka Majosi they are able to do that ku rather than ku yimela ambulance suka ku Kempton ya hala ntsako munhu a hi tirhiseni leyi nga lo paka ka Majosi ta yi ta n'wi tirhisa swi pfuna sweswo leswi swa centralized leswa ti-call center ta centralized hi ndlela yeleyo se lembe rin'wana loko hi burile mina n'wina a hi vulavula hi timhaka ta
ta ku tirhiseka na ku kumeka na ku va na ku tshembeka ka nomboro leyiwani yi foneriwaka ya ti-ambulance sweswi xiyimo xi njhani yi right yi tshembekini a ku na xiphiqo ya ku ya hi laha hi nga koho ku fikela sweswi hi tiva nomboro ta ti-call center ti tirha kahle of course from time to time swa endleka mi kuma hi va na ti-problem ta xithekniki mara na loko nkarhi wun'wana u kuma ku va struggle hi ti-direct numbers ya swi encourage swinene ku vanhu va tirhisa leswi swo fana na ti-emergency number swo fana na vo 10 swa va 1077 na vo 112 swa pfuna as well swinene ku kota ku fikelela mara leswi ka nomboro ta hile ti tirhaka leyo nkarhi wa n'wina okay yanani mahlweni Shikwambana okay nkarhi wun'wana swi nga I think mhaka ya ti-ambulance na hina ya phikelela nkarhi wun'wana swi nga lava ku hi va na nkarhi wo tala wa ku vulavula hi matirhelo ya swa mafambiselo ya ti-ambulance ni kota ku swi vona ku na ku nga kumaniwi kahle ene loko hi nyika vukorhokeri ku ve vanhu va na ti-misunderstanding swi vula ku nkarhi wun'wana ku na swin'wana swi nga fikeleli ka vaakatiko leswi swi fanele swi kota ku va fikelela ma swi kota ku veka siku sweswi hi ka hi vulavula mo ku ntata hi wa vungani ku a ni na xitichi ni nge veki hi ka ntsena va xitichi a ni vula ku hi nga twanana na cindani sweswi hi veka siku hi ku tanani wa vunharhu siku rin'wana nga xikarhi ka vhiki ha ri lunghile hi vingeteka swi na mali ni ndlela ku vayingiseri lava va vilelaku hi ti-ambulance sweswi va hi yingisele ngopfu se va ta vhe va swi twa kahle ku hi ri yini hi ravunharhu hi ta va hi ri na n'wina kusukusela hi awara ya 1 ku fika awara ya 2 swi lunghile maxa inkomo khetsa swinene i tatana ne Shikwambana lava hi bula na vona va ku ndzawulo ya rihanyo eLimpopo se sweswi mi nga ha ni vutisi nchumu swa ti-ambulance hi ravunharhu hi ta va hi ri na vona laha mani nga va vutisi nchumu ku ta kha ku vutisa n'wini ani ravunharhu ya mina ni ngo va vutisa ku ni ngo va vutisa ku vatirhi va vona lava tirhisaka ti-ambulance va na swimbalo swo basuluka ni ta sweswo ta va vutisa mara leswi kwani leswi va ta vutisa hi n'we mi nga ta va vutisa loko hi ri na vona laha tatana ne Shikwambana khenseli swinene Shikwambana xikwamba xa muti ku va mi teke nkarhi wa ku va mi bula na hina hi ndlela yaleyo swa tika minkarhi ya ku tala loko wo byela munhu ku maphorisa va tirha loko a nga si tshama a va na nandzu i ri a va tirhi nchumu swi fana na sweswi loko i nga si tshama i va na xiphiqo kama wun'wana i nga ku ti-ambulance ta tirha kama wun'wana i nga ku ti-ambulance a ti tirhi sesilili kusuka la ka Sigagula laha hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya 1 nhlekani rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi aye butpet na muhumelerisi a la ku kandziya ka leya Phala-Phala na ku ya tshikiwa mativa milawu leyi se yi sungula ku yi chavisa loko a ni va ri mali loko yi kumeka hi ndlela liyani yi nga declare-riwangi nandzu se swi vula ku swilo swa ku swi tirha ka hina va mpheleni ka va president a swi tirhi or lava va nga na mali or va kotaka ku tihlamulela hi tiloyara swi vula ku ha ku ta tika ku ya mahlweni hina swi siwana hi le nghozini hi ta ku yini vanhu va hosi maraxi swa nhlamarisa na va fanele va lavisisiwanyana ku ya mahlweni kumbe va khomiwa loko va khomiwa ni ri na vo emunhu minawu a wu na ku president or yini a ni swi tivi butpet no twa se ni ri disappointed na wala tikweni inkomo a mi ri na Austin Kubayi kusuka la Phala-Phala tanko sekani butpet na muhumelisi wa n'wina Ncindano ya na mina ni ta nghena kaya leyi ya gunutu leyi ya sejini a yena ntsena na kwalomu mindyangwini kwalomu hi hanyaka kona kwalomu tifemilini ta hina letiwa hi tsarisiwile leswi nga te taniwani loko wo twa ku ve u guguki xigulwana lexi ku le bara u ta munhu wa kona a fake na madimasi lamakulukumba kha a hlekela swi tiva ku ya chaya u ta tirhisana na vona vadokodela va lava vo tala ngopfu vanhu va fambile vanhu va bulile vanhu la misaveni se a hi yona ntsena a ku sechiwi na swikimikimi swi nga kona ti-insurance leti nga kona letiwani ku ti-claim letiwani va ti claimisa ku yini inkomo butpet a mina mavizweni la a thokoza danko
Shikani Kalangana Mumeris. But pet Magalet police lewan sit comba kashugo. Aro share glad to Gavanga one Vatlaio. Casso Dlana Shin. But pet look my Phorisa and a mole Vanabu ain't Balavsaka Shavanga Jang in Tambus list. Kada Kumavan but pet. Sit to comba kashuban. I would like to tell my woman but pet. Lugus kwimba asho katagisa but pet. Even a Phorisa Bofasana Mapunda Ravatago Kutim set up pet by Terela ku at least. Am taswana bot pet kufa agta ngutana bot pet ban bot laitero ama wom dawle ilayen bot pet siliswa ilayen ban bot laiteliwa ba tela bana fara ba khomiwa bot pet ko nhlekano bot pet na vayingiseri va mungani lonene bot pet sweswo swi tele ngopfu man leswi hi hlanganaka na swona futhi hina vo tibolt hina hi hlangana ngopfu na swona loko hi kha hi ri la in 300 meters kuwa movha sweswi loko wa movha sweswiwani u to twa munhu a ta hi ku tsutsuma vutsaka a va seka i le ku pfulapfuleni ka tixelufu wa cheka ku a ku na lexi ni nga ta xi teka a ku na foni ni nga ta yi teka i boha nkuzi vavisekini le ku vavisekeni South Afrika-Dzonga Buankuzi nangutisini a ku na lexi hi nga ta xi endla a ku na laha hi nga ta report kona mbo report ta report eku emani ku munhu walowo a wu n'wi tivi mativa sweswo mingisero mkanalona FM akhensa swinene n'wina mi nga kota ku va metisa min'wangulo ya n'we loko hi ta ka timhaka leti ta hi bulaka ha to nhlekani lowu 0860002543 la ku ta twa kahle ku nga va ku ri ku leswi nga tekiwa xiboho xa mayelana na timhaka ta Phala-Phala ku ri swo hi ndlela yaleyo ke ta va kha hi bula na advocate Baloyi advocate Ntsako Baloyi kusuka ka Ntsako Baloyi attorneys lava hi nga ta va kha hi bula na vona eka nhlekani lowu ku va ta hi pfuna ku twisisa timhaka leti kambe eka ndila hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula loko a ni hanyeriwa ni ri ka tipolitiki hambileswi swi nga ri ki na vuyelo a ni ta mi lava mi ta va mutsundzuxi wa mina ni vula hi yini na mi vule marito man'wana vhiki leri hundzaka muku hikokwalaho ka yini nkulukumba John Shope va nga yimisi voko xikan'we va hambana na swilo leswi na hi leyi namuta i profit pet kharanga va humile mi tshama vulavula hi Afrika Forum le bridge nga busy ku khoma vana va nghena ku na mafole mu kasi tiko ra hina se ku nghena na Afrika Forum ni seketela marito lama nga ma vulavula lembe leri nga hela ku ha ri ka Banana Republic nenge wun'we wu le ka Banana Republic loko hi la ku ta ti themendela kambe lowu un'wana wu le tikweni hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula Ile ka mkanalona FM akomba ndlela va NPA Limpopo va teke xiboho xa ku a swa voni koma swi venge koti ku ya mahlweni na ku tengisa Nandzu mi ta tsundzuka ku Nandzu lawa kha u kha u tengiwa ku kha ku langutiwa eka timhaka ta Nandzu wa le prasini ra president ra Phala-Phala leri nga laitiwa hi khale ka mufambisi eka timhaka ta swa vunhlori lava va nga kombisa timhaka ta leswaku ongete ku ve na vugevenga lebyi ku nga vulavuriwangi ku ha byona se va ngeri loko se xiyimi xitani va lava ku landzelerisa mhaka yeleyo ku ya amahlweni se i va NPA va nga hayi ku fika sweswiwani hi vona ongete a ku na lexi hi nga tengisaka xona kambe na hi swi tivi ku kahle va vule swona na kumbe a va vulangi swona lava swi tivaka kahle i vativi va nawu a hi amukeleni mutivi wa nawu advocate Ntsako Baloyi lava hi nga vulavulaka na vona eka nhlekani lowu ku la ta va heta kota ku twa ku va ri yini vona loko kha ku langutiwa ka timhaka leti ta Phala-Phala hi ndlela leyi ngopfu loko kha ku langutiwa ka timhaka ta ku ongeti ku hava switirhi swa ku tengisa Nandzu lowu advocate nhlekani Enhlekani vetsete xevetina le vayingiseri akhensa swinene advocate loko mi tinike nkarhi ku va mi bula na hina nhlekani lowu a hi sunguriseni kwalano ka ku kahle va NPA va ri yini hi timhaka ta Phala-Phala va NPA va ri vuxokoxoko kumbe information leyi nga tisa amahlweni ka vona leswi a va tiseriwa ku ri va ta yisa mahlweni hambi wa le Phala-Phala leswi hi swi vulaka prosecution va ri loko vona va kha va swi hlela
mtatsuniwa ku ri president va komberiwa ku va tsala xitatimende nkulukumba luya wa le road na hi tsari statement va Hawks va nghena hansi va investigating kolo va nga kona hinkwako va fambini loko va hetini va teke docket va yisa kwala NPA se lexi a xi fanele ku humelela ku va NPA teka xiboho xa ku ri ya mahlweni na prosecution kumbe a yi mahlweni sweswiwani yi decide in NPA kumbe DPP ku ri vona a va voni ku ri loko vo yisa Nandzu lo amahlweni va na vumbhoni byo ringanela ku ri va nga fikela ka ku president a vona Nandzu ka mhaka leyi se va ngeze va la ku tlanga hi nkarhi kumbe va tlanga hi mali ya xibalo swi tshama kha hi swi vula ku ri mali ya xibalo va vitana president va nghenisa boxini ku laveka ti-prosecutor ku tengiwa Nandzu lowani va ri hayi loko va ndla sweswo swi nge va yisi helo a va nge wini Nandzu lowa sweswantswa va hlamba mavoko va ku va nge wisi mahlweni se lava va kha va ya hala na hala va kha va tengisiwa swi vula yini lava ya ku hala na hala bothete mi ta tsundzuka ku ri a ni xona mi twisisa mara lava nga khoto ni vula lava nga khoto sweswi va kha va tengisiwa va nga huma hi bail sweswo ani mi ta tsundzuka lavayani a va hlanganela na president handle ku va nghene a le famini ya Phala-Phala ya president va tshova va yiva mali leyi va nga yiva so loko i nghena ndlwini ya munhu bothete i ri mpfumelelo i fane i khomiwa ive i ya khota so hi leswi nga ku humeleleni so a swi fambelani kumbe a hi ti-case timbirhi le ka lava va nga khota hi vulavula hi house breaking hi vulavula hi theft leswi hi changani ku nghena ndlwini ya munhu hi tshova ku nga na ku yiva handle ka swona so a hi swona leswi a swi langutaneni kumbe a swihehlo leswi a swi langutisiwa hala ka president ni ta tsundzuka mhaka yi kula ku ri mhaka ya ku ri va kumeke handle ka yindlu va ri na magidigidi ya timali leti ya $30 a South Africa hi tirha hi ti-rand se $1 loko ti nghena a tikweni ti fanele airport leti ndla leswi swi vuriwaka ta declariwa kumbe ti fanele i pfula ku ri i nghene na mamiliyoni ya $, ivi i cleariwa se sweswo a ku ri swehlo sweswo a swi vulavuriwa ku president na mihiselo le Dubai a va swi ndlangi so loko ku kha ku lavisisiwini ku tirhisana lava vula ku exchange regulations i Reserve Bank tatsundzuka Reserve Bank na yi nghenelerile president va vetini ku va komberiwa statement na mihiselo ya nga nghena na mali komberiwa statement va ku yini va ku hayi ku ve na compliance ku ya hi nawu wa $, loko ta na $, South Africa if yi tshama na tona u pfumeleriwa ku heta 30 days i ri na tona i nga hlamuselangi le ka SARS i nga hlamuselanga Reserve Bank se swin'wana leswi a swi investigatiwa kumbe komisa bothete ala ka president a ku lavisisiwa mhaka ya money laundering mhaka ya ti-corrupt activities mhaka ya ku ri tona declarini timali letiyani leswi tirhisiwaka income tax ivi ku nghenisiwa na exchange of regulations ta le Reserve Bank hi leyi milawu ya 4 leyi a yi langutane na swihehlo ka president se milawu leyi hinkwayo vetiri hayi swi tikomba a va vulangi hi ndlela leyi mina sweswiwani interpretation swi tikomba inga ku ri president a va humangi ndleleni ka milawu leyi ya 4 liya so prosecution against what he nge mahlweni a hi theft a hi house breaking lava nga court i theft na house breaking yeah na me se swi vula ku lava va ta tengisiwa va ya mahlweni ivi va voniwa Nandzu se loko va voniwa Nandzu va voniwe Nandzu ya ku yiviwa ka mali kumbe ka ku tshova kumbe ka ku yiviwa ka mali ivi se a swi nga ta tlhela swi vuya futhi swa ku leyi a mi yiva mali a ku ri mali muni ya mani ivi swi tlhela swi va koka futhi president loko va vona Nandzu va ta vuriwa Nandzu va ku ri va nghena andlwini ya president va tshova va yiva mali ya president mali ya president leyi nga fika a tikweni ra South Africa swi nga nawini that's why ku nge yiwi ku tengisiwa president so loko n'wina mi ri na mali bothete mi tekela ku ri ku leswi mi nga hi kombisa swona a swi tshamisekangi ku hehla van'wana a swi vuli ku mina na mfanelo yo mi yivela mali yaleyo loko ni mi yivela ndza ya khotsweni ene loko ni ya khotsweni a swi vuli ku n'wina ku va mi ve na mali swi hoxekile mako mi tleriwile
Nametweni ni khomele ntani ku la ku twisisa ku se sweswo swi vula yini ku ndleka yini ku onge ti case leyi yi le ku fambeni tindhawu to tala ntwe nga ri na le va EFF na va kha va famba tlhelo rin'wana a ni swi tivi se ku endleka yini la loko ku ve se ku na xiboho lexi nga tekiwa hi va NPA kambe loko hi vuya emavhengeleni mo ni khomela tani advocate Ntsako Baloyi hi vuya hi bula na vona ndzhaka lexi Iswo mingisero mgana lona FM makomba ndlela kumbexani a hi tlheleni ka advocate Ntsako Baloyi advocate a hi sunguleni kahle kumbexani ni lo swi NPA yinge a yinge swi tengisi hi leswi ya swa tatana Arthur Phorisa yes me tatona ka tatana Phorisa ba compile affidavit ba tutsuma le police station ya Rosebank ba thola Nandzu uvena ku tshova hi February 2020 a Phala-Phala so va kombela ku va na investigation area ku yini ku ri ku na mali nga kumeka leyi nga yiviwa mali leyi i $, yi huma kwini yi nghene njhani andlwini ya president hi leswi ni nga vula ku ri loko mali ya $, yi nghena le airport le fane mi hlamusela ku biye na mali loko ri ku mi kota ku yinda airport ni nga hlamuselanga now wa exchange regulations vuri mi nyikiwa 30 days ku miya kun'wana ka SARS branch mi ya hlamusela na le bank ma swi kota ku ya muku ni vuye na mali ya $, yo ringana msoni so mi nghene na yona ebe mi ta cleariwa SARS ya nghena kwalani in terms of income tax layer 1962 antivita rin swi ya tirha kahle so income tax layer ya kambiswa ku ri i comply na yona the exchange regulations na tota 1960 nawu lowu nga pasisiwa wa tirha na swi wa kambiswa ku ri a wu se heta masiku ya 30 na wa tshame na mali yona loko ri wa se heta i swi tshamisekile yi huma kwini ya yini yi ndla yini la tikweni swi kambiswa hinkwaswo yi ku va na tick loko ri va voni Nandzu a wu tshovangi section ya exchange swi tshamiseke a wu na nandzu so sweswi la yanga ta ku i Nandzu lowu nkulukumba ka Phorisa a ka ri ku pfuleni ehenhla ka president kambe i criminal procedure act yinge munhu i sungula lavisisiwa a nga se chajiwa kumbe munhu wa chajiwa i va lavisisiwa ndzhaku hi ku sweswi vula ku loko va NPA va ku a hi nge lavisisi swi vula ku ku nge vi na charge leyi nga ta va kona ehenhleni ka president hi swona swa hambana swilo leswiwani loko mema pfula case ku fana na nkulukumba ka Phorisa va nga pfula case NPA na maphorisa kumbe imani maphorisa va swi vonile va fanele va endla va investigate le nge tsutsumeli ku khoma va nga swi twisisi ku humelela yini so nawu ri yini a hi sunguleni investigate so ankalvo se ku na lava va ngo loko ri na Nandzu wu namba wu vonaka ku lowani hayi lowu wa twala lowu mi ta tsuna swa va Arthur Phorisa a swi ri na politiki xikarhi a swi ri na timhaka ta ti-election a ti ri kusuhani se loko Phorisa ro jahela ku khoma president sweswi a ri ta va ri kha ri tisola ene Phorisa ri ta va ri swindlini sweswo na mutshembisi a ri ta va ri kha ri lava no tshika kumbe a hi lava tikhomite na society so ku na ku tirha swilo hi vurhon'wana hi vukheta ku ri endla yini loko swi teyile so loko ya ha sungula case la ku sungula a yi tale hi politiki ande ka yona so Phorisa ri fanele ri nga tekiwi hi timhaka ta xipolitiki ri la ku khoma president so va vone swi fanerile va sungula va investigate ene leswi va nga swi endla yi suke maphoriseni ya ka ti-Hawks so ti-Hawks ti tirha yini na NPA va kha communicate so loko a communicate va la ka docket pheta va hlamusela ku ri hi fikela va byela va NPA va NPA va hayi famba ma langutana leswi na leswi va tlhela va Hawks va lavisisa loko se va ku hetini na hetima ku hayi mara la a hi na case so a hi minkarhi hinkwayo hi nga ta ku loko munhu onhini hi tsutsuma ku n'wi khoma hi fanele languta ku mana pfula case ku nga va ku ri na motivation intention yin'wana yi tisa ku sweswo ka le case ya ku ri na politiki ndeni na sweswi ma ta ku vula ku ri ti-politics EFF na va whatever ATM va busy i xipolitiki yeah so swi na problem yaleyo loko Phorisa kumbe Patox va nga va careful swi ta va na switandzhaku aka vona so va fanele va va careful sweswi ku lavisisiweni swi herini NPA yi ri yini
yi ri hayi la a nga ku a hi na case mi ta tsundzuka na public protector yi nghenelerile, reserve bank yi nghenelerile, se a ko sala yona NPA yi languta hi tlhelo ra xicriminali leswi ku nga ku yini leswo swa combat crime, prevention of corrupt activities, yi nghenisa na income tax na exchange regulation. So that was criminal. So maphorisa endlini, ti-officer endlini ti ro va investigating NPA, right? No man, ita tlanga hi nkarhi lawani nge yi win case leyiwani a humeni ka swona a hi hlamuseleni tive ku ri a ku na case a ka vumbhoni lebyi nga na byona leswi namba yi vekisiwa sweswo tlhelo se inani ba Phorisa ke va ndla yini loko xiyimo xi tani vi vupela hi vo mumangalenkulu la but lexi nga humelela sweswiwani lexi nga humelelaku lexi a xi fane xi nga ta warisa president leswiya ku na nkulukumba Zuma lawa va nga endla leswi va nga swi endleni na va Biltona, meaning va nga ya ka NPA va ku wena pro NPA i ri yini i ri ala ku prosecute ni nyiki certificate. So na kulumba Phorisa va nga endla sweswo ene kulumba president ma ku va complainant NPA ya va kolota that explanation ya ku ri a hi mahlweni na vona va swi kota ku yini ni nyiki certificate leswi hi swi vulaka null procedure hi xi language xa hina xa now, but leswi vulaka ku ri yini decline to prosecute. So swi ta na that certificate kulumba Phorisa va ka nyikiwa ivi loko va nyikiwa yona va institute leswi swi vulaka private prosecution i ti-right ta vona va vandla sweswo question loko va ta endla va ta succeed a hi swi tivi ara i timfanelo ta vona ti kulumba Phorisa. Se loko munhu a ya ka private prosecution a nga sunguli hi ku chajiwa no vula ku hi lava a ta Phorisa va teka xiboho sweswi va ku mina ni nyikeni certificate ni ta ti lastela na khala ka president na vo va kume certificate xi kaka certificate anti xi fika kwihi lexiya va ka xi kuma ta ti layite se loko a xi kumini i ndla yini xo sungula i yisa masamani ka president ku president leswiya swa wena hi swi vonini se na ku fambi bya mina kumbe hlamula bit a swi ngheni swi khomiwa leswiwani i prosecution. So loko va nyikiwe certificate yaliya hi maka NPA a rini a ku khomi munhu ku ixiwa masamanisi kumbe tisamoni so va ya khoto of course ixiwa tisamoni va nyika president sweswiya swi nga ku endlekeni ka kulumba Zuma na president ku ri swi va ku hita plus ku rin'wana sweswiya swa Zuma na president but hi yo process hi vo huma ndlela malamaya lama nga ta ma landzelerisa ivi va ya mahlweni ku konanisiwa loko a konanisiwa swi ya mahlweni. Se ni byeleni ku na matimu a ni n'wi mitirha hi matimu vanhu manawu ku na matimu hi timhaka ta private prosecution wa swi twa kwakwani hi ta ku mina loyi ni n'wi tsundzuka i khara ka president va ku kaka hi na certificate va ka xi kuma se ku na van'wani va ka na xo certificate va ka xi tirhisa xi va tirhela va ku ha se hi pela lava private va humelerile but pede ko va a ni swin'wani kumbe milawu leyiwani ko tala hina vanhu hi dyondza hi loko swi kha swi humelela ene loko hi dyondza swi kha swi humelela hi fika la swin'wana a hi nge swi tivi hi mhaka ku ri a swi nghenisi ti-high profile cases so leswi swa vonkulukumba Zuma hi swi tiva hi mhaka ku ri i ti-high profile cases sweswo bothete ni lava swi hlamusela swa humelela ko va ku a swi talangi na ti-complaint to fana va kulumba asa Phorisa lava rilaka va sitwa case a ma yi tshamisekanga va swi landzelesi ko va a South Africa wethu swa kala swinene na tsandze ku ta na case leyi ni nga ta ku na case ya so yi nga tshame humelela mara na swi ku no nghena hansi ni endla research ni nga yi kuma yin'we kumbe timbirhi mara loko no kuma 10 ti tshemba ku ri ta kanakana ku ka ha ri South Africa hi mhaka a hi swilo leswi a hi swi landzelela loko va kheta va ya mahlweni ri okay huma ka swona ene hi ta posi ku yini nkarhi wolowo hayi corruption yini ni nge vi na nchumu hi va hi nga ha ri na matimba ya ku ya mahlweni so hi xin'wana lexi xi karataka la South Africa so titsongo ngopfu case teto koko na walowo loko wu vekiwa ku ri wu tirhisiwa pote tana xi veka certificate vanhu va ta kakala swona va ta swi veka khumbini hi ta voko hi kumbe a swi ri tani kesi la advocate iyo problem but tell me ku se va EFF I think na va ATM
na vona va nga landzela indlela yaleyo ve le kulwini pari tigiditi ya South Africa loko swi ta ka xitelelo xinawu ya tsangiwa hi mhaka leswi ya ku endliweni ku na huwo nyana rezi ta vona hu vona va fika kwini van'wana va ri busy na hi mhaka ya section 89 leya ti-impeachment mara se DA yi va jikerini yi jambe xiporo so swi ta tika nyana boteta ai advocate Miri Japeni no like EGNU but yeah matimba ya tabukari buhlari lebyi bushungu lebyi bya yona lebyi yi fana nkalo Mintirho advocate ke se tsela hlayisa karhi ku dya ka ingeta vana na ku hela ka vhiki loko ne Iko advocate Ntsako Baloyi kusuka ka Baloyi Ntsako artist la aptshwane na ai tone ku mangwe msaba ora ya umbiri ya tava imse kwini loko so famba ku yela nga sikungwata ko ta va ka bola na va ANC Youth League endako ka loko hi hunde ka tloko makata mangwe msaba ya awara ya mbiri la ayisukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Swa mingisero mgana lona FM ya mkeleni xandla xa matsalani wa ANC Youth League lava ngele ku macheni kusuka xivindini xa Joni ku kongoma Ascentin a Johannesburg Stock Exchange I'm training ku va ri yini se tsakela ku na tsakani xiviti lava hi bulaka na vanhu se tsaki nhlekani minjhani pfukile minjhani pfukile a khensa swinene man mi twala mi nga karhalangi swi ri hakula kusuka Joni ku ya Sowe Ascentin ne mi karhele ngopfu masiva yo yima ndleleni hi kokanyana moya ku hi ta kota ku hinda mi fela yini mi machela yini namuntlha tani ANC Youth League ani ku mi byela ku hikokwalaho ka yini mi kha mi macha namuntlha kuza se no karhala mi nga karhala mi ngeteta hi machela economic freedom march leswi machela swona I ku ri ku private sector tikhampani leti nga lisota stock ka Johannesburg Stock Exchange ti ringesa ku ri ku ti thola vantshwa ti thola vanhu va la South Africa ti kota ku assista vanhu lava pfumalaka mintirho ku hlaya vantshwa lava pfumalaka mintirho yi le henhla se hi lava ku ri ku vantshwa va kuma mintirho private sector na yona yi veka xandla na yona yi va na xandla ka ku endla mintirho for vantshwa kambe van'wani ve ri machi lomu hundlaku u fana kwatsa na lowu nga endleka hi lembe ra 2013 se a hi ku endla xixin'we hi ko fana mi kha mi langutela mbuyelo to hambana hi 2013 ku ve na machi ya Youth League yo fana na yona leyiwani ya ku machela ka JSE for mintirho for economic freedom so sweswiwani hi la ku ya kuma ti-results na letiya ta match loya hi la ku va nyika response ya memorandum ya match loya hi tlhe hi va nyika na memorandum yintshwa ku hi ta kota ku tiva ku ri kusuka laha hi kota ku va treat-a njhani va JSE na ku ri ku loko ku ri ku va la ku establish a relationship na vantshwa va la South Africa swi vula ku va fanele va swi tiva ku ri tikhampani ta vona ti fanele ti kota ku tirha ti tirhela na vantshwa va la South Africa kambe hikokwalaho ka yini mi ya ka JSC mi nga eka macomrade ya n'wehe ma nga vo ma rhangelaka tindawulo leti JSE a yi rhangeliwe hi mfumo kumbe macomrade JSE yi rhangeliwa hi tikhampani leti nga listiwa laha leti tikhampani letikulu vanhu vo tala lava tirhaka va tirha tikhampani letikulu loko mo languta government yi nge swi koti ku thola vanhu hinkwavo la South Africa and a hi tirhi wa yona government ku endla sweswo government yi fanele yi pfuna ti-private companies yi ti assista hi ku ti va established ti kota ku thola vanhu so the reason ya ka JSE i mhaka wa swi tiva ku yona vihayiki leyikulu leyi nga ta kota ku thola vanhu va tele sweswiwani tikhampani to tala ti sungule ku va na mixikaxika yo thola vanhu ve le handle vanhu lavaya va tholaka hi vo tala a va va hakeli mali yo ringanela leyi va fanele ku va va thola va va nyika yona ku va kota ku endla ti-profit to tala sweswiwani hina loko hi ya ka JSE ha swi tiva ku ri ku hi vona lava nga na capacity ya ku endla mintirho yo tala
the reason i ku ri ku a va invest ka tiko leri ra South Africa hi la ku ti-profit leti va ti kumaku na mali leyi va kumaka va endla mintirho yo tala va nga sunguli ku hungusa mintirho va teka na vanhu va exploita va va nyika mali yitsongo. A ni ngo government a yi ta nghenelela yi ndla ti-policies yi languta ku okay loko yi ri na Department of Labour tikhampani ta landzelela milawu ya labor, se loko ti ka ti nga landzeleli tikhampani swi vula ku labor yi le ku tirheni, loko ku ri ku labor yi le ku tirheni swi vula ku ti-policies a ti le ku landzeleriweni, loko ku ri ku ti-policies a ti landzeleriweni ma-comrade a ma le ku tirheni. Labor yi le ku tirheni, ma-comrade ma le ku tirheni, ende ti-police ti kona. Se leswiwani leswi swi lavaka swona i ku ri ku hi landzelelisa hi va kombisa ku ri hina tanihi vantshwa hina hi kwalaya hi na labor ka strike xin'we xa ku a va endli swi swa right. Nkarhi wun'wani vanhu labor yi nge swi tivi ku ku na problem loko mi kuma ku ri ku a ku na ti-whistleblowers, se hi la ku assista na vanhu lava nga ti-whistleblowers lava nge le ndzeni ku ri ku va kota ku tirha, va kota ku whistleblower va humesela marito handle ku ri ku khampani leyiwani yi tirha so. Vanhu vo tala va tirha hi ku chava mara a hi nge swi tivi loko hina hi nga machangi ya ka JSE hi ka hi va nyika memorandum ya hina hi va kombisa ku ri ku na swilo swa sona so leswi swi nga hi tsakisiku. Se hina hi fanele hina hi yima hi rhangela vanhu vantshwa, hi yima tanihi vantshwa hi ti rhangela hexe hi kombisa ku ri ku na vantshwa vo tala va vulavulaka lava kota ku vulavula va fikelela ka hina ha swi kota ku va assista, mara ku na lava va chavaku hi ku va hleketa ku a va na vanhu lava va rhangelaku, se laha hi kombisa na vona ku hi kona laha for ku va rhangela. Another thing i ku ri ku hi la kombisa na yona JSE ku ri ku loko ku operata la South Africa swi la ku u fanele u kota ku assista vanhu va la South Africa ku endla mintirho, va kota ku create mintirho for vantshwa lava va nge le ku lingareni around va nga endli ku nchumu. Kambe hikokwalaho ka yini swi mi tekele 13 years ku la ku ya twa ku endleka yini a mi yimele yini? Youth League yi disbandiwile ve ku tirha ti-task team, so ti-task team a ti nga ri na mandate kusuka ka ti-branches. Hina hi na mandate ya ku hi fanele in our lifetime hi endle make sure ku va na economic freedom. So hi mhaka ku ri ku conference ya hina hi resolvini ku fanele wa na economic freedom na social change. Ti-social ills hinkwato leti nga kona la tikweni hi kota ku ti tekela nhlokweni hi yima na vantshwa lava va nga hi vhotela, se lavan'wana va nga vhoteliwanga u nga ri na vantshwa lava va vhoteliwa ka ti-positive ta ti-responsibility. Hina hi vhoteliwini se swi fanele hi kombisa vantshwa lava nga hi vhotela va hi nghenisa ka ti-positive ta responsibility ku loko va heta ku hi nghenisa a hi va rivali hi yima hi tlhe hi famba na vona hi ku na hina hi vantshwa leswi va affectaku na hina swa hi affect. A hi hetseleni ku na lava va nga mi rindzela le ka JSE? Va hi rindzelini management wa vona wu hi rindzelini hi ta fika hi va nyiketa memorandum. Ku na lava hi nga va rhangisa va va cheka le ka part ya ti-organizers. Se sweswiwani hi yimeliwe hi vona hi ya kona sweswi ya yisa memorandum ya hina hi na vantshwa vo tala lava ta ti-starata swa Johannesburg. Hayi yana ni mahlweni mi famba se tsakani na kana tani mi tisela mati na swi twa ku se mi twa tora. Twa tora ngopfu a mi ta va mi pfunini. Inkomu sesi wa mina inkomu. Inkomu. Okay, se tsakani xiviti kusuka ka ANC Youth League vengele ku fambe n'wamerikini 0860002543 na kona ku Afrika Wa Vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika Wa Vulavula. Loko hina ha ri la hi swilo leswa hina swa ku n'wina varhangeli va hina a mi hi korhokeli motama mi yiva mali kunene va ta ku byela ku mbuti dya la yi nga khungiwa ko i timbuti vo hi swona butse. Meri va ri yini? Loko wo ri varhangeli lava va yiva timali va ta ku byela ku mbuti dya la yi nga khungiwa ko i timbuti varhangeli lava. Tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa. Afrika Wa Vulavula. Afrika Wa Vulavula ila nga komi tsero Munghana Lonene FM kumembere timana ta iseba awra ya mbere eleka nangara ka Afrika wala mungtwele sesi beri sesi unwashivitila ka bulana yana ka bulabula makalite ta match lo mangale ku yeni mahlweni na bo kuna munhu anu vuyisela ka swa fika la mingeti swinavetiso swa tsakisa beri ni mbutsa sesi zodwa beri ni mbutsa ku manda baba hamba vandla swinavetiso swa ka spa va helele kwihi au ene na vatsundzuka mara na vatsundzuka sesi lava na mani va kwihi
mani vole ku swi lava va ndza ku sweswo va ndle swona kumbe va ni mbutisa ku va kwila vaya u nga khayeli swipexala tsetse la vena ene wa ntsundzuxa muyingiseri loyi a ni tivi na mina ku va kwihi kambe a ni ngo swilo leswiwani swi na tikontraka na yini kambe hi nge swi tivi se sizodwa hi vo va swi tivaku hi ndlela leyi va nga ta hi pfuna un'wana muyingiseri i ri ni ta bush ni ta twa ku va na swirilo ene na swi hleketa sweswo ku ni ta siku rin'wana ta tshama na n'wina la bush la mi ni byela swirilo swa n'we hinkwaswo a ni tivi ku hi nga ndlisa ku yini swi ta lava hi kuma holo ni fika ni tshama ni tsala swirilo swa n'wina ivi ni vona ku ni ta swi yisa kwihi a mi swi voni hi ta swi languta siku rin'wana ni ta vona ku ni ta ndlisa ku yini ni kota ku ta kwala a Mpumalanga hi ta vulavula hi ta twa swirilo swa n'wina na swi lava ku mi korhokela va ka hina na swi lava ni mi rhandza njhani ende onge ti na mi vona hi hala a Jini Khoto hala ku na ndhawu yin'wana mi nge hi le ka mavhakamela kwihi kamavhakamela la kama swi ri tano mingisero mugera non FM 0860002543 a hi ku twi mingisero me ku u khometi timhaka ku hina hi lava ku twa leti ti nga ambilwini na le mihleketeni ya wena hi ndlela yaleyo un'wana mingiseri hi loyi i nhlekani boto wa mina hi pfukile boto minjhani manata vulavula nyana hi leya ya youth leyi va nga ku strike man va nga ku macheni no ka ni nga twisisi ku swi nga endla ku na mi ta va hleketa ku ya macha ku nga va hlohleteliwe ngopfu yini hi ku leswi va machelaku swona hi leswi vandla leri va nga ka rona aka nkarhi wa sweswi va lwisanaku na swona swo fana na economic freedom na mhaka ya exploitation leswi ndlaku ku ni vula leswi aka mfumo lowu hina vantshwa kumbe vantshwa lava nga wu vhotela wa ANC a wu lwisana na swoho swilo leswi ene va ri koho swo fana na mhaka ya exploitation hina COSATU leyi yi nga alliance ya ANC leyi ku nga yona yi vona i fanele ku yi vona ku vatirhi va khomiwa kahle na mara exploitation yi humelela ehansi ka alliance ya ANC ende futhi aka timhaka ta swona swa exploitation lava nga khoma yona ministerial leyiwani i munhu loyi a fambisaka vandla ra ANC nte se swi lava va tlha va kombisa mhaka ya ku Youth League endliwini va disbandiwini yes va endle yini tanihi vantshwa loko ku ri hi ku a swi va vona ku ri na mhaka ya economic freedom why va nga machangi va ya ali-Tully House va lwela ku leswi va nga disbandiwa swi tlhererisiwa ndzhaku swi va tsandile ku swi endla sweswo mina no twa ingaku ko va ku etlerisa van'wani ku kwani etlela vurhongo leswaku van'wani va kota ku fambisa timandate ta vona va koho van'wani aka va lava ka youth sweswi va vona ku loko vo tirhisa nkarhi lowu va nga kota ku humelela aka mhaka ya ti-politics because aka politics u humelela ntsena loko u ri hi ku u tikomba a phambeni karhi u endla swin'wani leswi ingaku vaakatiko va nga vona ingaku le ku tirheni u nga ri ku tirheni loko hi ku ya hi mina ni vona ingaku Youth League leyi welaka ehansi ka ANC yi tsandzeke khale ku lwela timfanelo ta vantshwa so a ni voni xidingo xa ku namuntlha va nga ku va ya ku macheni va machela mhaka ya ku na mhaka ya economic freedom leyi a va fanele va yi lunghisa vona na vandla ra vona a masunguleni because mintirho leyi va rilaka hi yona hi leyi presidente wa ANC ndhaka lembe leri nga hela a nga va tshembisa mamiliyoni ya mintirho kambe a hi vangi kona a tlhavuya canvasa sweswi a ku yi voteleni n'wina vantshwa na n'wina vaakatiko ku tatisa mintirho mara mintirho a yi kona so mintirho yi tatisiwa ntsena hi vandla rona ri nga ku fambiseni eka wona mfumo walowa so a ni voni xidingo kumbe nkoka wa march wa namuntlha eka vantshwa va ANC se mi vula ku vantshwa va lo hlengeletiwa ku va ya tirhela van'wani ku va yisela switulu yes hi ku vona ka mina namuntlha vantshwa vo yo hlengeletiwa ku a hi fambeni mi ta lwela switulu se van'wani va vona ku le ku tirheni because loko mo languta both COSATU a yi macha last week ne aka ti-province hinkwato xin'wana lexi a va rila hi xona i exploitation and exploitation loko ku COSATU a yi ri serious no hi mhaka yona a ni yi fanele yi tshama hansi na ANC tanihi ti-alliance i khale exploitive hi nga endla yini tanihi
hi vandla kumbe tanihi hi vaakelani ivi se ni la make sure ku no Department of Labor yi famba hi tikhampani leti ingaku a ti le ku landzeleleni ka nawu ivi va kota ku va stopa tikhampani leti nga fambiseki swilo hi nawu wo fana no nyika example wo fana mina le kusuhani ngopfu na mhaka ya leswa ti-union both a ta ha ri kona ti capture-riwile hi government ya hina. That's why munhu o va koho ka union ku ntsena ku loko swo tshika siku rin'wana va n'wi caca tirhweni a ta va na miyimeri loyi swi nga fikaka a tlhela a n'wi xavisa hi mhaka ku u ta lava ku rhanga ku tatiwa bukete ra yena hi leswi nga ku humeleleni sweswi. Ai, nemetweni bot, nemetweni. Okay. Kenzeni bot mina. Okay, so 0860002543 nongona ku Afrika Wa Vulavula. Ile ka mngana lona FM makombandera. Kumembiri timinete ntsena. Ayiseba orembiri mangemsaba. Hinomo wa mangemsaba hinomo wa manna hinomo wa Sisililian Hlabangani bo. Kumbe manjauk ingane manjauk anti itatwa bo kambe ke kutawa ka kusungula nongona ko dzuma na mina lo ngata ka foma na ai ngobeni ebo mera sibja mchangani kambe ke I am kidding one Mintirho inhlekani Butet papa min ay nana fukin okay andanga randi ni la ka le ambutha muku kama vakamele na agent khota indawo yin'we ha loko ri zofe kama vakamele hayi uli agent court no ina khetsa swinene tata veri ni tantandla xiviju a Mpumalanga vayingiseri va mina ni ta mi rhamba ni ku a hi hlanganeni kwihi hi ta kota ku vona ku hi lulamisa tiko ra hina hi ndlela yihi. Tanani Butet so katsongonyana ka leswaku va hi tsarisana hi kota ku kuma ni vona nga ku swi ngopfu na hi ti-advert ta vona va advertiser ku no loko u insure life insurance so much money u ta kota ku va vuyeriwa swona swi nga ku swi fakanyana xiyavenyana swesweleswo njhani i khale leswi ri koho swi faka xiave hi ndlela yihi a ni vo ku navetisa ku navetisa swo hi swona mara mi langutisa ku a ndi sweswo a hi nga swi tivi ku fana na nkulumo wun'wana a nga nghena na yeko la xikarhi a hlamusela ku khale swi ri koho swilo leswiwani swilo swa xikarhi swi le ku endliweni na lavatsongonyana a nga ta a kuma just like 10,000 rand ya ku va a ku i ta kota ku pfuna vanhu lava ku va lahlekeriwe murhandziwa wa vona va swi endla ngopfu swi tele ngopfu swilo leswiwani swi tele ngopfu lero tasitana ku a wu nge swi kumi hi ku olova mara hina hi nga kusuhana na swona nkarhi swin'wanyana so kota ku sweswa ku leswi ekusunguleni ka swona a ku ri timhaka ta ku hi to pfunanana mara nkarhi wu ya a swa ha ri swona se swi jikisiwile la xikarhi se swi suka like a business vanhu va fika na death certificates va fika death certificates yele ya death certificate le ni tiva straight land ra ku vanhu va ze va nga khomiwa timhaka ta swesweleswo va fika death certificate la Kempton Park yeah so ita ku yini mara swona swo lava mbilu lava pfumela vambirhi va ta qhozeka mahlweni va dlatela vana va vanhu mahala mala hi nge pfuki yi talini Butet hambiloko wo yina yi nge tali ta fa tlhoyisisi hi swona vula ku swona ku loko i nga ri a ku fiki nkarhi laha se mina nge ya no se yi ringanile ni pfukile swa ntsani yimanyana a swi koteka ni a ta ku pfuka hi mali ya mani hi rifo ra munhu that's why ya mahlweni ta va exposeka a wu fiki la u yaka koho ize mali leyani yi ku jikela yi va yi kha yi ku koka ize leswi i nga dlaya ya munhu wo sungula munhu lowo wo sungula yi fanele ize yi humela rivaleni ku we hanya hi leswi a ndzi tiphikisana ku lava ku xava timovha to karhi so u ta va u xave pholo ka ku sungula ra vumbirhi laha ta xava USV rini so laha ku ta xava laha leyikulu plan tin'wanyana u ta va u dlatela vanhu ya mahlweni a swi nge pfuki u swi kotile ai nemetweni hlayisekani bota wa mina mi va na siku lerinene ku hela ka vhika kahle swona Butet 0860002543 veri ve le Kempton Park wa vona Kempton Park tin'wana ta tindhawu leta to loko xihahampfhuka xi hundza a va ha languti henhla a va ha languti henhla va to languta yini nga suleka na nama ani swa a va ha languti a xi hindi ka Malamula swa boha agalava na terekela a ni xi hita kan'we ndzhaku ka a mi n'wi twa n'wani Mintirho a ku ni tsutsumini
le ka Mahuman Daily van'wana va te xona va ta va fuka ku phatsa xihahampfhuka phatsa n'wana vayingisereri nhlekani loko xo hundza kwala tiyani na ground yi phuphuteriwa mati wa hleketa swi ta yima kasi xo hindza mati wa ni kwala kusuhi na Youth League lava striker va machaku va suka va ri kona va tele vanhu lava va nga laha loko ni kha ni hlaya na skipa na vanhu lava swin'wana swi tsariwile van'wana va huma kwahala kaya van'wana va huma kwihi okay xivutiso lexi ni nga na xona i xin'we i ku Youth League leyi va phakwe skipa botet swo saseka swa kahle swikipa leswi swi sponsoriwe hi mani i xo sungula xexo xa vumbirhi botet leswi va machelaka swona swi le kusuhi na vona kwala around ni nga tsakela ngopfu ku yima na muyingiseri luya a nga huma a vulavula hi swona because ni nga pfumela ku vanhu va hlengeletiwile ku munhu un'wana a kota ku benefita botet because loko mo langutisa mi ya njhani mi ya machela ku ri hi machela mintirho mara vanhu lava n'wina mi ripotaka hansi ka vona hi vona lava va tshaku va ownera tikhampani leti mi machelaka tona. That is why nkama n'wana mi kuma na labor yi nga swi koti ku fika kun'wana vo pfariwa kun'wana vo yimisiwa hala mi jampa mi yi hala mi helela hala se hi nga tshama eka hi va sola ku vanhu va labor na vona a va tirhi that mara loko i capture botet a ku na lexi nga ta xi endla why va nga swi lunghisi ku suka kwalaha xivindini lexi sweswi va nga ka xona vona phela va le kusuhi mani lava vulavula na vona ni believe ku ve le kusuhi ngopfu na ku ri va nga swi kota na ku vulavula na president ya ANC kumbe ya tiko hi position leyi vona va nga ka yona aka Youth League so but loko mo langutisa ku teketeriwe vanhu va hakeriwa na mabazi ma hakeriwe hi mani mabazi lama i la ku benefita yini loko a heta ku hakela mabazi lama timali to tala so se vita ra yin'wana a ni swi botet ku na mhaka yi nga kona ko va ku lexi ni tsakisaka hi South Africa swilo swi teka nkarhi ku va swi humela handle mara loko se swi humela handle hi tlhe hi vula kwala hi ta tlhe hi vula kwala ka nongonoko waloyi ku ri mani vulavule hi swona swilo leswi mara hi nga swi tekeli nhlokweni a ni swi fana na vuvabyi lebyiya bya corona loko byi sungula hina hi swi twa kwala ka Munghana Lonene Quintin a vulavula hi swona i nga ku as a joke kanti vuvabyi lebyi nga ku tini loko se byi hi khomini hi sungula ku yimayima ya hala ma swi vona se nakona kwalaha botet a ni mi byeli mavunwa loyi a nga ta benefita hi loyi sweswi a nga endla ku vanhu lava va fika laha hi loyi a nga endla ku vanhu lava va mbala swikipa swo fana hi a nga ta benefita ene swikipa swa ko va teka va nyika na va lava ngo xavisa ti-fruits va makhelwani wa hina va tiko kwala i ta vote yini mbuyangwani a na pasi a nga na passport mara i nyikiwile xikipa ma yi vona botet se va nga wihi vana va vanhu mani va nga kokakoki vana va vanhu hi tinhompfu swa vava leswi humelelaka laha botet van'wani ma va vona se na ndlala yi ngheni na ku na swakudya phela laha ma swi vona ndlala se yi ngheni van'wa va twa ndlala vanhu lava tivaka hina va foni mi le kwina hi kona kusuhi na mi tirhaka kona se ni fanele ni tikhwachakhwacha na mina ku munhu a kumanyana xilo falinyana mara loko a susiwa leyi a ta hala nga mi byeli ma swi vona so a ku na lexi nga ta ndleka botet vo to macha swi tatle swi helela kona tikhampani ta South Africa ti khomiwe hi macomrade ene sweswo hi nge swi doji hambi ho ya hala hi ya hala sweswo swa tiveka sweswo ntesiri botet ni mi twile bota mina khetsa swinene tesa mina inkomo i mune timina ta iseba awara ya mbirhi ke le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi amukeleni n'wana ri wo hetsela nhlekani lo nhlekani ahe botet njani ipfukile mjani buto mina ipfuki ni ri wa ku hi tlhela a ni la ku ta vulavula nyana hi le ti-insurance ku laha botet ximanga xi ta huma sakini na lava ko huma first hinkwavo va ta va pfupulela a swi koteki ku munhu a nga a claima mali ya munhu botet a nga na death certificate that certificate yi va yi ri koho mi fika njhani ka ku va ri hava va yi kuma xinjhani ku vinyi va munhu va nga swi tivi leswaku va va tarisini no ku fana na le ka leyi ya namuntlha leyi swa tiveka va tlhe va vula na van'wani va nga vulavula na Pimani ku va fike va ku mina ni ta byara vutihlamuleri bya ku lahla munhu loyi se loko munhu a za ku ni ta lahla ni nyikeni death certificate a swi helangi a swi va swi helini mara botet hi ta hela botet hi ta hela va yisa lava maphorisa va heta lava hi ta hela
no ni mitweli papa cancer swinene ta ai swi lava ku swi khongerisa kumbe swi la endla yini maphorisa va ta pfuna njhani swi lava ta khongerisa both party yani le moria ya khongerisa maphorisa kumbe ka yale yo khongerisa eso ita hela but mina ni mitwini kesini kesila perna chubulla ka majenzi ekobe ya timhaka ta maphorisa ene hi fanele swi basisa hi tlhe hi swi vula ku a hi maphorisa hinkwawo kambe tamatisi ri tala ku loko ri bola ri borisa hinkwawo mara loko ri vupfa a ri vupfisi hinkwawo hi loko ta swi vona ku swilo a swi ringani inongonoko Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ta ka wena T kusuka haleni a studio 2A inongonoko Afrika Wa Vulavula wu humelerisiwa ko hi Ncindani Eric Mavasa n'wina Mintirho Giyani mi ku mi lava ku ta ni vona Giyani a ni nga ri kona namuntlha ni swi tikomba ngeti vhiki leri a Giyani swi ta hlwela nyana ku a ni tivi ni ta twa vafambisi ku va ri hi tlhelela rini kambe namuntlha a hi nga ri kona a Giyani a hi gimeteni hi loyi loyiwani hi gimeta hi yena hi mhaka ya ku vanhu vo tala a va lava ku ta swi twa ku veri a va n'wi twangi kahle ku a ku yini a hi n'wi gimeteni hi ku na ha ri ku lunghiseni mina ni lava ku khumba ngo leya maphorisa ni kayitsakanya na sweswiya swakudya swo expire both nkarhi wun'we ni ngo hi vutiseleni wona maphorisa lama kasi maphorisa hi yo va dyohela yini hi ku loko hi va rhuma lomu makuleni fambani mi ya cheka ku swakudya leswiya swi ringanele naku swi dyiwa hi vanhu vo fika va teka coco va jika va famba hala tlhelo matitwa timhangu ta ku ve le ku hisariseni lomu ka ti-society ta vona va kha va kuma mamiliyoni kahle both party hi vutiseleni wo maphorisa ku hi yo va dyohela yini i ncini lexi hi nga va dyohela xona both party va vutiseni kahle va hi byela both party hi vutiseleni vona maphorisa hi mi dyohele yini i tuba kusuka ka mningini both party nkomu nongonoko lowu humelerisiwe Ncindani Eric Mavasa ni khalanga Pet Mathebula hi hlangana na kama ka nongonoko lowu fanaka emusumbunuko a hi ku ngoveni kom tisela nongonoko dzumba ra mina handle ka sweswo mbana siku lerinene ku hela ka vhiki kan'we a ku vile kunene hlayisekanani